United Students Union of Karbi Anglong asong tumpen DC lapen DAO arideng pinpua lo kipajerpon. Karbi Anglong Chamber of Commerce hinpen phirangkiamai ke phapon. Indeng Kri Troxy Eastern Karbi Anglong College Fresher Social Meet ke pamanpon. Kardon Karbi Anglong Live Prime Time abirtalong peneli Sami Beauty Baby non birtang ton pen arjuponitha. Pai Cyclone Pine Koira near Kebarni, United Students Union of Karbi Anglong USUKA asong tumpen, District Commissioner DC Lapen, District Agriculture Officer DAO, arideng pinpura lo kipajerpon. Karbi Anglong alo pan troxir kep so searat ke sai katiki pensi kireng. Bon sitame sai katiki ponalong RV ka videt penajok piningan ingkan ke ningkreng nang mandet si sai katiki aratutum sai katiki along kisung chetong ponanglo. Nasi ningkreng nang mandet pen sai katiki longbang videt arat apan compensation mate kirap pi pajir ponangji. Agriculture Department pen kideng pona schemes ke do anta sai ki claim kidam pon paminangji lapen pining sok katiki longbang videt sai katiki aratum apan alternate crop savar sai pi ponangji pusi pinpura lolong jongponsi USUKA tirpia mepen Karbi Anglong District Commissioner mate Chairperson District Disaster Management Authority DDMA apan kipanongpon pinpura lo Additional District Commissioner David Kumar Bora ACS aridengsi pajirponlo. RV kavidet pen sai katiki long le det arat apan kinang sot asonamung akirap pi pajirpon bomlo. Kirap kilong lilang sai katiki arat doan aphanta District Administration pen kirap pajirpon laji aphan sai dengpon popusi ADC David Kumar Bora ACS ahin pen lamchak chipi ponlo. Son thaksi USUKA tiripia pen District Agriculture Officer DAO bidu raijung aphanta bangso puthak pinpura lo pajirpon. খৰাংকৃত কৃষকসকলক কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল বা ডিস্ট্ৰিক্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু কৃষি বিভাগৰ যিটো আঁচনি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আৰু যিবিলাক কৃষকে যিবিলাক খৰাংকৃত বা তেখেতসকলে কৃষি কৰ্ম বঞ্চিত হোৱা তেখেতসকলক বিকল্প খেতি বা বিকল্প যিটো শস্য প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটো চিন্তা দাবী লৈ পেলাই আজি আমি ডিস্ট্ৰিক্ট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি যিটো চেয়াৰপাৰ্চন বা জিলা আয়ুক্ত তথা ডিস্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এই যিটো ব্যৱস্থাসমূহ বা এইটো দাবীসমূহ অতিশীঘ্ৰে পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যৱস্থা লোৱা বুলি তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। Halapu Agriculture Department pen sai katiki long le darata phan un ange kirap ke pajir ponji phan sai deng pon bomlo. Soki long le det sai katiki long le det arata tum phan alternate crop savar sai ki pi ponji phanta sai deng pon popusi District Agriculture Officer DAO bidu raijung pen lamchak chipi pon. Karbi Anglong aloke 90% arat ke sai katiki pensi kireng. Bons tame agriculture sai kamatum sai ke klemamu ke wang vedet jok sai katiki aratum misenavar sai long wang vedet lo. Karbi Anglong District kilong ningkan troxy cap so se pleng data phita sai katiki aratum ke misenavar sai long ledet ke manghume me alam binong. Agriculture Department alo 16 wing mate create rock aro kido pa ki joy ason sim nang mandet lo. Nasi BJP ke chari pon Karbi Anglong Autonomous Council tum sai katiki arat phan prabjin pen kirap pajir ponang popusi USUKA tirpia me phu division teron pen kongchun bang jintu Hazarika tum pangdak pon. আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছো যে কাৰ্বি আংলঙৰ কৃষি প্ৰধান এখন ঠাই ইয়াত 90% কৃষি হিচাপে মানুহ জীৱিকা হিচাপে তেওঁলোকৰ আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছো দেখিবলৈ কিন্তু কথাটো হ'ল এই বছৰ যোনটো খৰাং অৱস্থাত যোনটো মানুহৰ ৰাইজৰ যেনে ধৰণৰ খেতি পথাৰ কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকৰ এতিয়াও বহুত কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খেতি এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই সেয়ে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকৰ যোনসকল কৃষক ৰাইজে যাতে তেওঁলোকৰ যোনবিলাক খেতি কৰিব পৰা তেওঁলোকক সঠিক চৰকাৰী যোনবিলাক খাই সুবিধা আছে যোনবিলাক আঁচনি আছে তেওঁলোকৰ যাতে সুবিধা যাতে তেওঁলোকক কৰি দিয়ে এই দাবী আমি উত্থাপন কৰিছো। Harvard kahat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live. Pai Cyclone Pine Koira near Kebarni Lahurijana long Chamber of Commerce Meipu Agustin Kramsa hinpen non malom beha bepar kiklemanatu lamki ke dosaya puthak phirangki ame ke phapon. Phirangki amai ke phapon ahut Chamber of Commerce amai phu Agustin Kramsa hinpen jesemet ke jong ponlaki non malom wo beha ka chokle matum social media long lam the ka chipangjar
thek pon long lo la sila puson ke chok chik la pen la da ke law and order mate police along chipa chong chidet sikimi athe Karbi Anglong Autonomous Council henlo ke thenai taxation asai kam kali pulote veterinary asai kam along si lam pane dam nang pu kisung alam ke do anta pusi ning je pon la pen hinya lam the ke jong pon la ke be ha ka choklem ning ke hang mate no objection certificate mate NOC kriya tuma phan ki pinangji athe plak vi plak wong asai bang ke taxation asai kam atum claim pledet si ke me puta kramsa sang hopen ning je pon thu juntu businessman community mate chamber of commerce in bena celangin dak sini tu pinina tu fan kerangke tu mahin ben je bipar biha ka choklem tu am ini tu malam tiga pacini dami ke lah hello number 1 me tu ka chuni dami mate ka pacini dam tu bangke autonomous council mate taxation tu juntu taxation ben mate council ben juntu bipar ka choklem tu fan NOC kipi mata ke ena tum phanta ajha ka tum phan pilo ajha ka tum phan pilo la son ji tum long complain nang dilo la son bang ke council sor mate taxation department ta claim ke der nai komasi bipar biha ka claim janing hang ma hana tum phan bang ala tum dokan ka chubi ji ko order ke pilong mate pidun vek nang ko bang sin tum ke aprang prang ada chuning ri bom tum phan ka chu puduni ko bang ke je komane phan bang plak wong komane phan bang ke plak lu dia la son bang ke bibeda si ke me ko sinili juntu taxation department komasi in charge ma mate CM sarafanta nilu tumla chamber of commerce hin pen chuning ri dunno la pen number ini ki pudung kang tungo bang ke non alom la nini thong social media long penana la wo abipar ka choklem tum lam thi ka chepang yar tu hala dara bang ke nili ka chuning ri dunyo bang ke alang tum jong si a hokpet a businessman gulote ko so department ben selang tum NOC ko en ma ko so department ben selang tum order ke en ma hala bang chini nei Bijoy Rongpi reports Karbi Anglong live Pai Chikloni Phaing Koiran yer Kebarni Bokajan subdivision angkang Nongnam kache thangklong Eastern Karbi Anglong College along lead kindly light buat happy and ponsi ingding kri troxy fresher social meet ajai mek misen pen ke pachun pon Maya Long Eastern Karbi Anglong College governing body amaipu Brojo Bijoy Sharma ahin pensi chepahim phupondo Bangso Maya Long aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi aluhi man pen Bokajan Block Education Chairman Sardili Be Eastern Karbi Anglong College Principal AC Das Atum Chetong Dunsi Mai RDP Ponlo Maya Long apor kimi to en ponsi Principal AC Das ahin pen Maya Lam the than pajemi pon Maya Long Education EM Richard Tokbi ahin pen college long kiwang mi loki charli osomar tuma phan kurwang thu pajir pon mesen pen ke charli pon je phan chuning ripon la pen morni si labang so college pen si doctor engineer professor hai hui chepaman pon pen ipo la pen college la pen Karbi Anglong aphan nong me ke wanji aphan chuning ripon lo my judde pen education EM Richard Tokbi pherangkia tuma thingno lam theke than pona tengki Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khapona teng pensi Education Department atum Karbi Anglong aphan kiram tang satlang ke pami sen pen angparta la anso se ke pami pon thuji aphan si puthot non kabot I padopon bomlo Ladak school apen college along kinangjia son ansatami un anpen kipi ke pajir ponji aphan kaiketa bor I pon bomlo non ke wangji phaikunia cheklo gunotsov doji laso pen chini pon long pupusi pachini pon Principal of the Eastern Karbi Anglong College along school fund 17 cases resulting so program of that ningarong that political more than 1500 students do mapen non group science stream at the top then join student at number lo freshers look 500 to say student at asi penangan alang tum kadure alam sami cepat dulu alam sami ni opportunity fund bosiko la Eastern Karbi Anglong College resolve na misa rang ang tami ke bangsa si ningarong pen na ten Bokajan pen anantirang Karbi Anglong live
pai pai cyclone phain koi ra thok siarni West Karbi Anglong Havar Baithalangso Police Station ke parlopon Baithalangso Serdihuna Club Auditorium Hall along Baithalangso Municipal Board lapen Rising Wellness Society atum chelang petpen patir pi ponsi anti drugs awareness ajai paman pon Labangso anti drugs awareness ajai ke paman pon along aluhia man pen Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Singh Ronghang Samson Singh Ingti College Principal Dr. Biswajit Roy Baithalangso Police Station OC Bipul Kumar Gogoi Abarim EM Sar Imbe Baithalangso KCS Aropen Amaipu Dhon Singh Terang Councillor D Edition Drugs a Rising Wellness Society Pen Pradip Barua Lapen Adungarai Kedo Kethekiding Atum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dunlo Labangso Anti Drugs Awareness Program ajai meg jesimet pet kepado ponang kok laki non owi kimia tum ke ongdung atum raki hormu mate drugs ke chopen a ogapran kachepa hino lapen amithang apia po phan ke pasung aphai nang batpi anpinlo lasila bangso raki hormu ke cho thap ki jun thap lapen kirim dun thapen kopi koson ke claim pensi ke pajok dun thekjima pusi bangso awareness program ajai meg halong chethan chimum padopon lapen jointly itu program organize konlo nasi batang solong la son si theklo ye batang solong kedam tang penon anon adisiong ala kichuk kijun ke chok se son si theklong lo nasi la so ain pen jointly mutum racing awareness society la tumpen municipal hin pen se patik kon se la so program pen deng kon so bangku naso litu kichobom kijun bom non apiong batong lo non suri si abado la dak nason se niltum municipal hin pen la so information lo nasi non kedobom ateng pulonte piong batong la son si theklo nasi la so kapikom nya phan nasi non awareness program ne tum ki bipon aten ahen Labela bangso jai megalong ke dam tangani drugs mati arakio hormu ke chopen puthot kese tanga tuma hin pensetami lahai arakio hormu ke chota pen mithang okpran kachepa hinone de jia phan kachuningri padopon Hemari Rongpha reports Karbi Anglong Live Pinia birta ke lepuan si kangton paniklo